Sanibonani molweni, welcome to another episode of TVC Mzansi. Igama uzamambo wakwamkhize, owaziwa ngozamzukwana Closet on the social streets. Siyabonga to everyone who has subscribed, shared and liked our content. Siyacela-ke ukuthi nixhumane nathi on the comment section. Remember, comments have to be respectful, otherwise sizowa-delete. Don't forget to click on that notification bell so that masi upload our episodes, you're the first ones to know ukuthi sekunjalo. So today I have a guest, Usisifuneka Life Loras, uzosixoxela about an incident that happened to her, and the incident yakhona was attempted kidnapping, and why we have her as a guest and telling her story is not only for her ukuthi axoxe ahile abhodle, because at times you need ukubhodla for ukuthi at least the healing process iqale if bengakaqali, but again to also teach abantu abangaphandle of certain things that kumele babe aware of zona. So simlethile so that azonixwayisa of certain things that you can possibly avoid. And don't forget ukuthi there were stories that we were told about ladies ababa kidnap abanye luckily they got back safe emakhaya, abanye unfortunately they lost their lives. So siyabonga ukuthi yena she is here, she's alive and kicking, and uzosixoxela nje briefly ukuthi kwenzakaleni. Unjani Tala? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. So ngi-introduce-ile ke ebantwini shame. But ungaphinda ke uzasise ebantwini ukuthi ubani, uhlalaphi? Sanibonani, igama lami nguFuneka waKashabalala, ngihlala khona Life Loras endaweni ejwayelekile ebizwa ngeZompi. Yeah. So on that day, right, Yeah. of Isigameko, cela ungithathe through what happened. Ekuseni nje uyavuka, what is happening kuze kuyofika la kwenzeke khona Isigameko. Okay, ngicela ukucala from Saturday ilanga lami. Because Saturday if ngikhumbula kahle bokuyi-10 November. Not sure about the year 2017 or 2018, but I think 2018. Yeah. Bengi Plazas model eshowini. Then that's why ngifukela Saturday. Okay. Yeah, ngimuhle nje yazini, ngimodel yazini, nethombe zami bathi bazibonile ku Facebook. Then Sunday ngavuka ekseni birthday yomngane wami. Then I should say celebrate endabila ilanga eZompi, indawo nje la sichila khona, but manje sibizwa ngeendabila lifestyle. Okay. So we celebrate lapha. Okay, sharp langa lami lahamba kahle, uyapheka Sunday because mina prepare abantu besontweni bayabuya. So akucala ngafika futhi i-boyfriend yami ngachila nayo, ngiyamtshela ukuthi yazini ngizoya endabila because ibirthday yomngane wami nakanjani kumele ngiye laphaya. And bengafuni ukuthi ngiye, yabo, athi hayi ungayi laphayana man. Khoma nje mohamba uyoshiya umntwana wami. Ngithi angiyohlala, at least bengabuya latest 11 o'clock because uhlume manje esikoleni kusasa eSunday. Angafuni zami. So mese ngene endlini, sayithi ngene endlini ke ngitshela uhlume ukuthi ngiyaphuma. Like I think ama-sign bakhona yimi engawa-ignore that day. So mingene endlini nje uhlume sehlumelo ngiyabuya manje ngendabila ngisobheka ephathini. Hlumela ayi okay sharp. Mengiphuma uhlumela ngigijimisa. Mama, ngiboleka ifoni. Ngithi ayiwena nefoni nami. Ngimshaye ngayo so. Ngithi wena nefoni nami yini kanti? Hayi ngimshiye nefoni. Angene endlini. Athi ngiyodlala ama game, masosho uyahamba. Angene endlini uhlumelo, ngene emotweni. Still ubaby uthi ungahambi. Ngiyacela ngithi hayi ngiyohlala lapha ya. Analoko ligcokile angilithandi mali li-too revealing because ngifake igogo lami eli-orange eleni belingikhiphile nje mumpawu. Yazi uphumile nje. So mase ngidlile endabela azojika angishiya endabela athi kimi ungayenzi into engenze. Ngithi akhuleka baby ngithembe. Just nje ngibona umngane ibirthday yakhe yabo. Okay sharp ngendabelana. Hayi kube mnandi yazini. So ngisithemba ukuthi 11 o'clock na kanjani ngiyahamba ngendlini, and mengichecka indabelana nasekhaya like seduzane. I'm sure indle 7 mosuke endabela ekhaya. So ngitshela uThula yabo, it's my friend, nase ngiyahamba. Athi okay singe toilet. Ngiba ukuthi angibambezela because ngicabanga umntana yabo ngithi ngisho uhlumelo manje angikwazi kufika after 12. Sho uhlumelo and angikhiyanga nokhiya futhi ekamereni because uzolala yena banozongivulela. So sengina panic ukuthi ngifuna ukuhamba manje. Mengiphuma ngithi ngiyamdoja, yabo ngithi ngiyazi uzongiconvince ukuthi hayi hlala.
Bengisithi ngiyaphuma kanti nawe uzovela athi uyenzani ngithi hayi ngithi ngiyakudoja athi hawu ithi ngizokukhapha athi usangikhapha kuvele omunye ugayi athi hhayi ethi ngimkhaphe jika ngifuna ukukhuluma naye okay sharp uyeza ugayi sihamba soyi-2 uyangikhapha sharp misiceda nje ukujampa ihampu khona eKubedi ngasekhaya ujampa ihampu athi ngiyajika suyabona kini ngithi hayi ngiyabona immediately ceda ukujika zama and bengizange sambona ngibuka ukuthi ugayi lo bangikhapha ubaleke kuphi kanti uthi uyabona yena imoto ngendlela iza ngayo wabaleka wayoma le kunamakula vele lephansi eKubedi ngasendabi la wama lapho so imoto meyizovela hawu inyama ngiyayibheka yabo baphuma babheka phansi inhloko lo munye angishaya isandla ngibengiphethe iglass bengisaphuza angishaya isandla chitheka ijuice iglass lami lebengiphuza chitheka kanjalo lo munye mbamba inyawo uyangiphakamisa inyawo sengiluza ibalance sengiyami ngiyobe angishaya boy3 bangishaya bangikhahlela lo munye fake isandla phakathi emabeleni afake so sandla imali ngisanginamali ifoni bangikhuthuza nix mase ngisalela kanjalo lapha phansi bangishaya lo munye shuthi ngivale isandla so ngivale ubuso kanje angifuni babona nami and abazivalanga ubuso but nento lokuthi angifuni ukubabona so ngivale ubuso so ngezandla lo munye ubeka inyawo lakhe la idolo lakhe la abatholanga nix akho mali akho phone nothing nje phela nje ngibagwade bachitha iglass zami ngizovuka ngale kuseni so nje bose asabe kunyawo lakhe kanjalo athi lo munye ayi asimekeleni bakhuluma isiZulu yabo athi asimekeleni lo munye bamela abayi2 lo bese lo beka inyawo idolo lakhe lapha ezosisama uyasho lo munye hayi asimekeleni akho nix mos yena lo beka inyawo lakhe la kimi athi hayi asimeke sihamba naye yo zama alapho ngatatazela ke and I think during that time ne ila vele bebathatha abantu besifazane bababulala bakuthiwa ama body parts bayathengiswa sengicabanga ngento leyo ukuthi mhlawumbe uthi la ingamkele into leyo ngatatazela zama yazini base ngiyamemeza yeke umuntu bakangizwa mengimemeza ngiyashaywa sengiyathula ke manje lo athi okay manje simthatha saphi athi yena lo hayi sizolala naye ceda sambulala yo Sama shuthi mengicela ngijisa inhloko so ekhaya indlu yesi4 jo indlu yesi4 ukusuka la yenzeka khona le indlu yesi4 yo zama angikhona ukumemeza because mengimeza ngiyashaywa I don't wanna cry excuse cabanga ukuthi uHlumelo funa ifoni yami azange ngiyamnikeza ifoni amlwisa Chupuzo babe ukugcina kakho kungibona kuyabona mengilapho ngisaselapho phansi zama I prayed ngenhliziyo ukuthi azini uNkulunkulu angiphanga lo mzimba for mahali yekho uzongiguga it's not gonna happen not today sama lo athi okay suthi mesimqubula sihamba naye bathi asihamba naye sizomudla ecede ukumudla la kulula nje kanjalo yabo sizomudla lapho sambulala lewe kulula ngakhona uthatha umphefumulo womuntu cabanga umntanami lapho uthi ngimshiye ngiyibani umuntu amthengayi lapha ya ngaforced ngaya mina ngisesenjalo lo benyawo la athi okay biza lo uphakathi uthi bebe bayi4 because angaphume lo wes3 babhiza bambiza ngegama indoda phuma ndoda phuma yabo abambiza ngegama azangaphume ngoba laba bayi2 ngiyakhumbula babambisa ngezamso lo oyi1 bambi inyawo bathandaza zameva ngathi hayi nasi ngisidudla for mahali no not today unless if bathe ngisukume bengizohamba kanjalo mara basazama ukuguga nje bazama ukungiguga bazama ukungithatha lokuqhubula lo muntu asaqhubuleki lo muntu lo ngawulahla zama umzimba ngawudedela la ngawudedela athi uNkulunkulu never ngihambi namhlanje mina lo munye athi sisi eqhubuleki mosilento le abuye futhi lo makabuya angazi into la ayithathile emotweni lo bekabe inyawo lakhe la eqine kanjani zami wangisha ngayo la ngalala I think la into engange seconds mara it felt so long mengivuka naba samile
wasamile kanjalo lo uthi azini asambe yena simekeleni khona la because manje sengishengathi manje nami vele sengifile ngoba ngiyababona ukuthi ukuthula kwami ngathi yiko kubathusile ngathula ngachubeka nabangena emotweni ba reverse imoto bathi yabrika la imoto angazi omiba bazama ukungijumpa ngayo kungiqedele lo something yabrika la imoto ngeva lo munye athi ndoda miyeke manje lo muntu ya reverse imoto yangihambela vele ngapha mengiphaphama zama ngiyableeda ngitatazela manje angazi ngiyaphi ngepolice station ngendlini like ngiyaphi okay ngifike endlini umntanami mengingena nothini bona mama khagcwele igazi kanje sengiyasaba so sayavela after some time ugasi usengibona ngiyazama ukuphakama nasayavela ukalo bangikhapha kufuneka kenzakalani like ngimkotena ukuthi ungasondelanga yabo ngimkotisa ngimiyeke ngicungekede ugijima ngene endlini ngifike endlini ngicela ebathroom ngashubuso because bengibleeda vele ngashubuso ngibashe already senginama blue eye kubomvu la ngimnyama ngithini kumntanami ekseni zama ngisho ukuthi mengicala ngene ekamereni ngakhulula sengisulile vele ngakhulula ngangena sathi uhlumela ngamsondeza so ngalala naye kanje ngiyatatazela angibuza athi mama yini uyagodola ngithi angikotoli so ngicala ngithi ngiyacala ngiyazumeka zami yenzeke lento le la yayenzeka like ulele ne yayenzeka ngiscream khubela mama yini okay hayi asikisi nana lala ngithulisa yena ngithukile mina bengicala ngiyazumeka ukucimeza kwami ngizumeka beyibuya into le kuba ngathi like into yenzakala manje ngilele lo camera I think bongabo 4 uyavuka ubhutama agogode funeka athi yena kunini nguvuka screamer indaba ngithi ndoda izolo angazi ngithi izolo namhlanje mara izolo mengibuya indaba la ngenzeke into so athi funa ngoza ngivuse ebusuku ngise ngisabile azi animaphe kunjani okay asambe ke sokuvula icase ngiyasaba sithi nokuvula icase what if andlaba ngimela ngaphandle sesaba ukuphuma manje impilo yami seyilento lokuthi saba manje ukuphuma saba kuye ngaphandle angikhona ukulala ngithatha isikhathi zami ukulala ngithatha isikhathi because ngiyakhumbula leyo Monday leyo mengizovuka ekseni budami sami sovula icase ukuthi uvula icase mama buye vele because mama naye bayakhona mama sayi azini lala mengilala iyenzeka lento noma kusemini noma kunini lento le beyibuya ngathi into yenzeka manje ngizoscreama mama kufuneka yini mama uthatha ingcono ngithatha uhlumela yabo ngiyolala naye endlini but still ngishiya ngiyobani mama like sengithukile yabo angisekho safe mama sazini ngcono sikise ka doctor maybe uthatha amaphilisi okulala sibhuda my think wathola amaphilisi okulala uzoba right ngihambe vele ku Dr Mvakali ngijoke yenzakaleni vele abone vele yabona ama bruises vele athi hayi ngipha amaphilisi vele but still ngitsho ukuthi noma amaphilisi okulala sengidepende kuwe ke manje bengaphuza ngiphilisi okulala yayenzeka lento le nayi yavela imovie nayi le moto ngiyabona laba abantu ngiyababona nawu lona ulaphezulu kwami bese ngivuke yabo sengijulukile ngiyascreama manje yonke lento le ngathi bela uyasaba ukulala noma uyibani uyasaba ukulala so yabo langalela ngifuna ukutshela amanga zami ukunzima mfethu ngithatha isikhathi ukucala phansi futhi ukubuyela back to my normal life ukujiva mabathi ziyawa kuphi bengisaba angisathembi wadi abantu laba la yabo benginama questions ukuthi since izolo Saturday bengimodel to ishow namhlanje ngiyahamba futhi nento lokuthi what if bangilandela from lapho okay abazange bangithole lapho bangitrace ukuthi okay ngihlalaphi ngambaphi so here am I again sendabi la naba yabo ngisibuza nginama questions baze laphi namhlanje sibomba ufuneka like namhlanje nayi target yethu benginama questions amaningi kebona sengisaba ukuthi noma ngihlangana nomuntu angisathembi ukuthi uze maybe uzongithatha you understand akungithatha isikhathi ukuthi akungibuyele ngibe lofuneka lo engiwuye namhlanje
bengalali ngidepende kumapilisi ngiyazi ukuthi hayi amapilisi ami okulala khona ngizolala phuza wona but still ekugcineni kumele ngibuyele ngibe normal ukunzima hayi kunzima futhi manga. So if there was something you could have changed ngalelo langa lelo bekungaba yini? Benginkinga Obungayenza engiyenda bila. different. Yeah. Benginkinga ngiyenda bila bengizomamela njengoba bathe vele ngayi and nanokuthi yake ngiphosa umntanami ngefoni because of nakhona sangithi kwasizakala kanjani ukuthi ifoni yami zange ihambe ka isale. So kumele ngimamele, kumele nje ngivele ngayi endabila. So if nakhona you had to take precautions, right? Because with amanye cases, the recent case aka Olerato uye wathatha ama precautions watshela abangani ukuthi uyaphi uhamba nobani and wasenda ama locations wakhe, you know, asho ukuthi after isikhathi esingaka nabona ukuthi angisendi ama locations ningifuneni. Yeah, so wena in your case ama precautions obongawathatha going, and I think enye into futhi utshela ukuthi kuseduze nakini kwabani and ujwayele anyways ukuya but yeah uba free. So on that day ama precautions obongawathatha ke bengaba yini? I think lo muntu bangikhapha mina angijikele gate because sahlukana vele halfway. Yeah, because uyabona kini. Sengiyabona ekhaya. Yeah. And sengithi ngijwayele phela endabila nasekhaya. Mina bethi ukugcwele indabila itoilet bengikwazi ukuyekhaya ngiyochama ngibuyele futhi ngichubeke negroove. So that's why ngibomele maybe angijikele bebe gateini maka ngijwayele ukuzihambela. Yabo. Bengikwazi ukubadoja abangani bami ukuthi abo mase ngifuna ukulala sengizwile ngikhuphuke ngiwa ngendlini. But that day ke wenzakala kanje. So guy lo bekakhaphile uphelele phiyana. So umshiye that day ugcine that day uzumngala. Yeah. Ngishare that day. Nena bonana after. Sabonana but asikasakhuluma ngalento le. Ukuthi like maybe but bongamkwatelanga. Angeke ngithi bengimkwatela maka bemkwatela ukuthi wangazange asondele because yena into angitshela ukuthi kimi uthe makabona ukuthi ngathi kubhedo baba yangishaya wasaba ukuthi ukusondela kwakhe kwarifu nayo uyalimala. Yabo. Because chances are vele beyangalimali. Enye into futhi angeke uzowazi vele. Because at times it's no create ama scenarios and thinking ukuthi kube ngenze so mhlambe bekuzoba ngcono ukuthi ukuthi bengeke kuze kube kanjalo. Yeah, bazolimala. Maybe nabo basuke bamenze enye into e-worse than me. I don't know. So kahle into yakusindisa that day was umzimba wakho. My body. Siyeke nje uNkulunkulu yes yazi ukhona uyaphila. Yeah. Yiko ngafuna lose weight. Never gonna lose weight. Because honestly I remember khona la on Facebook bekhulunywa vele ngiyakhumbula it was around that time vele amantombazana abductwa and I did say ukuthi I've never heard of umuntu onomzimba abductayo guys, and even kunama videos ebesinokwabona and kwaze kwaba into enkulu ukuthi no bayathathwa ngathi ngiboniseni isidudla esi1 esikhe sathathwa guys because I don't remember seeing umuntu onomzimba athathwa. I'm shem ngiyabonga, I'm grateful. Hayi lo ungisavile shem. Because bangakhoni ngoba ngiyamuva lo uqhubuleke uyaqhubuleki. Aqubuleke abo lapho ngiyawulahla nami ekugcineni ngathi ngalala ngathi ngarelaxa because I remember nje bokuphakama izandla kuphela lo bokuphakama inyawo kumele phakame yonke le part le nix and ngimtshela ngithi abra God not today wena ungiphanga lo mzimba mahala hayi ungiphanga mahala asangithi if ever maybe bathe sukuma ngene emotweni sizokudubula ke yes bazongithatha kanjalo mara azange basho sham bangishavele ngilele lapho phansi basambela njoba uthi bebakhuluma isizulu like isizulu and bebanuka lona kakhulu lo bekalapha phezukwami nje like anesinye ismell abazori samsolofa ngathi umuthi nje like bakanuka nje kabi nje ngimuva nje abazi ngamuva for days bengimuva for days ngisabona yazini lo muntu ungitraumatizile sham because uyavela kakhulu bangishaka ngoba angazile angishaye ngayo ngalala zami ulobe kazivalile bebangazivalanga uthi konke babheke phansi ukuthi ungababoni bangazivalanga bona because nabe bengizobabona maka bengisaba ukuthi angifuni babona futhi wavele mongababona ngaba angifuni ukubabona angifuni nje ukubabona angifuni. So icase yakho iphelele phi? Uyazi abatholakala ngisho labantu lapha abatholakali nemoto ugaya kakhumbuli azange
imoto futhi iwesi ngoba nami zange ngibone ukubona number plate, but I remember ukuthi bokuyithezela emhlophe. Yeah. Ukayena shamazanga linaki lobeka kukhaphile. I don't think ukuthi walibona azi. Angazi. I don't know. Maybe walibona azange alibhekisisa, I don't know. Yeah. Angazi. So since yenzeka le incident uyawathola counseling? Azange khe ngiye ku-counseling. Ngavele nje futhi ngazipholela or ngayiblock. But angikhumbuli nje ngiya ku-counseling. That's why ngithi like namanje nje kuba ngathi khani yenzeka. Would you be open to a counseling? Yeah, I think ngiyayidinga. Yeah, I think ngiyayidinga. Okay. Because there are organizations akhona that offer free services. So there is a lady I know. I hope she will be able to offer my services work. And then at least see kale yabo leyo journey just see kakhulu. And into phela esazohlala nawe, but at least mongazama ukuthola counseling and maybe kuzaba ngcono, you know. I think ifana with grief ukuthi moshonelwe the more khuluma ngayo okay kuba ngcono kuyahle to a point where soxoxa nje, you know. Kuba ngazuthi phela bona namanje like kufana nasendlini yabatshela ukuthi mengiyi-1 umuntu makazongena ngifuna kube with like certain movement ngazi ukuthi okay lo shaya iflate ngazi ukuthi okay uzama lo ozomemeza ngazi ukuthi uyabona ukwena ngazi ukuthi okay yabona lo ongenayo then uthi ungena uthuke because mengicala ngibona umuntu namanje ngiyavele ngithuke yabo. But kungcono than before ngoba zama bengisaba nokuphuma nge-shop mokumnyama like bengisaba nokuphuma ukuthi okay ngimele nge-shop angeke ngiphume mina because vela usathemba ukuthi bangibonile na mangivuka bangibona ukuthi ngingenaphi. Yeah, bengisaba sakuthi ngithatha isikhathi ukubuyela nje. I think 2 years nje ayiqeda ukuhlala endlini. Ukuhlela endlini mophuma nakhona maybe uphuma bayenza umsebenzi uca kuba mnyama bengisifuna endlini. Lento maybe ngizohamba cala phansi futhi ngegruvini bengibona kahle ukuthi ngisazobathola lapho labantu lapho because even le record bengiligqokile that day ngithatha isikhathi ukuthi ngiligqoke ngoba ngiliqoka nje bengibuyela le trauma le ukuthi ngaze ngafisa nokuphisana ngalo but bengithanda ngoba it was a birthday present yabo. So ngiyalithanda roko lami mangisaba ukuligqoka bona kahle ukuthi I think nalo yile maybe lingibizele abantu yabo. But nakhona angeke uzwaziko ngisho ukuthi ibhlungu lento because uzoba nama questions vele ongeke ube nama answers wawo. True. Because uthokuthi on that day maybe they were just targeting anybody and maybe bakufuna vele umuntu uhamba uyi-1 not necessarily abantu abayi-group ukhabana. So nje it just happened ukuthi that day mhlawumbe kube uwe but if you are open to counseling then we can organize indaba ye-counseling. Boyfriend shem wagcina enze njani? Nje bokuyisona angitshawuda kutshelile ukuthi uya lapha but ngihambiswa uye vele ka doctor asho ukuthi ngakutshela yikho ngitsho ukuthi misiphuma uyophuma nami angifuni kanjalo yabo enento lokuthi njalo mengihlale nginaye ngiziphelele uyabadinga abangani bakhe abakhumbula yabo. But ngisasho namanje zami ukuthi hayi umuntu ofuna ukugruvini nanoma maybe senze uhlukana umuntu alethe omunye ukuthi Chomi sengiyahamba at least uma ubona ukuthi okay awukhashwa umuntu so uneshovel ukuthi uzofika endlini vela safe because ukuziphumela ngoba that day phela bengishela ukuthi ngiyamdotsha umngane wami yabo. And vele and imagine if babantu bezothi hayi man ngithe ngiye toilet ngiyabuya ufuna kasekambili. So mina mbe nonke akubuye nonke unless maybe uyasho ukuthi hayi ngihamba nomuntu so and nivumelene kushap abantu babe careful la ngaphandle ku dangerous. Ku dangerous. Hey because abanye nibuya nonke funeka umuntu basekafika endlini kulelwe alethe endlini bakugcine uphume nathi sabochomi sekuba inkinga manje kuseni ngoba ukuthi hey sigcine. So mema sisilandeni nasobuza ukuthi okay ufuneka behambe nani uphi awusatshelanga at least alethe umuntu wani ukuthi hayi ngihamba nomuntu so and umbone nomuntu lokuthi hayi nyamazi ngamkhomba nakusasa unlike ukuthi okay baba sharp Chomi mina nibonani nomuntu uhamba naye because nisuke nonke ngisho akubuye nonke ke unless vele nivumelene noKayi and abangani bambonile or whoever umuntu ozobuhamba naye nibonene. Hayi vele kungcono kanjalo. All right, I hope nifundile ke bantwana basekhaya, right? Ezinye izinto
azipreventeki. We know ukuthi impilo injalo. But we hope ukuthi at least with the story sakasifuneka nizofunda, okuncanyana about going out. Futhi the last point ayishilo ukuthi it's very important that you alert abangani ohambeni nabo, because kubuhlungu, yes, asisho ukuthi ukaletha abangani won't stop abantu ukuthi bakuthathe, but at least kube nomkhondo wokuthi ufunelwa kuphi, because at times abantu balahleka for months, abanye for years bangatholakali. Kanti umuntu ula eduze, uhambe nomuntu oseduze, uze uyancedisa nokufuna, lo muntu olahlekile. So I hope nje ukuthi nizoba alert emakhaya. Please let abantwana, especially bamantombazana, nabo know of izinto ezikaso, and ukuthi ba-communicate of ama-whereabouts wabo. And akunamuntu omdala to communicate ama-whereabouts wabo. That I always say. So thank you so much for watching. Siyacela futhi ningakhohlwa ukusubscribe, ukulike, ukushare nokukhomenta. Until the next episode, siyabonga.